Reka nongere kubasuhuza, reka nongere kuba ikaze nshuti bakunzi bakundwa umuryango mugari Rio News Plus. Mumeze mute kabisa kuri mugoroba wa tariki 16 z'ukwezi kwa munani mu mwaka wa 2025. Turi weekend nyamuna, mbifuriza weekend nziza, weekend y'umugisha kuba bashije kugira icyo mubona muri ino weekend. Reka mbifurize kugumya kugubwa neza, kandi namwe mutaragira icyo mubona, reka mbifurize kugumya kugubwa neza, nyagasena akomeze abarebe icyo cyoroshye nyamuna, mugire icyo muronka, mugire icyo mubona muri iyi weekend. Ndagarutse no n'amakuru akomeye cyane, muranyemerera aya makuru turahera mu gihugu cy'u Rwanda akuri munsi wa tariki 16 z'ukwezi kwa munani mu mwaka wa 2025 nibwo igisirikare cy'u Rwanda RDF gifatanyije na UPDF, igisirikare cya guverinoma ya Uganda, bakoze akarasisi kabanjirije umukino w'ibihugu byombi. Muraza kunyemera tunyarukire muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Haravugwa amakuru akomeye cyane mu gace ka Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, umujyi mukuru wa kabiri w'intara ya Kivu y'Amajyepfo. Muri aka gace ka Uvira hafatiwemo imbunda zo mu bwoko bwa AK47. Amayinga data ni ibintu bikomeye cyane. Izi mbunda rero ndaje tugende turebera hamwe zinjiye gute, ese bazinjije bafashwe, ese ni bande bazinjije, byose tujye kugenda tubiva muzingo nyamuna. Muraza kunyemera tunyarukira ahitwa muri Mwenga. Haravugwa iki? Haravugwa amatekwa z'abasirikare ba MA23 bamaze gutabwa mu maboko y'igisirikare cya FDNB ndetse Wazalendo ndetse n'igisirikare cya FARDC hano muri territoire ya Mwenga. Muraza kunyemera tunyarukire mu gace kitwa Ruwindi. Haravugwa iki? Haravugwa amakuru akomeye cyane. Kamanyora yo rwose ngo icyitwa rwose ngo Wazalendo FDNB, aka gace ka Kamanyora bamaze kukazenguruka kavumu ku kibuga cy'indege. Ati uyu munsi MA23 ishobora kukiraramo, ejo ni kiraremo. Namwe makuru tujye kugenda tuva muzingo. Bukavu byifashe gute? Ndagira ngo hose tugende dukubitiranya kabisa, twinjirayo ndani kwa ndani, 5 kwa 5 hasigaye turusha kugenda tumenya byinshi bikomeje kugenda abivugwa mu bice bigiye bitandukanye. Mu masaha yatambutse mu bari muri ya groupe nagerageje kubohereza amwe mu mavideo y'Ibukavu. Wazalendo magingo yabwiye abaturage ku isaha saa moya z'umugoroba bagomba kuba bavuye mu muhanda bitewe n'imirwano bari gutegura muri Bukavu. Hamaye nka data M23 ngibyaye rwose nuko byamaze kuba ibisusa. M23 byamaze kugenda bigorana. Ndaje tugende tubyinjamo 5 kwa 5. Ese Wazalendo iri hehe mu mujyi wa Bukavu? Hose tujye kugenda turebera hamwe strategique Wazalendo yamaze kugenda ikoresha ifatanyije na FDNB. Rero bishoboka ko Wazalendo mu gihe gito tushobora kuza kumva yamaze gusohora abarwanyi ba M23 muri aka gace ka Bukavu, mujyi mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyepfo. No amakuru ni menshi cyane yo rwose, nuko amakuru yadusanze hano muri studio ari amakuru menshi cyane. Nuko rero andi makuru ashyushye akomeje kugenda atugeraho. Leta ya Israel yinjiye mu biganiro ndetse ni amasezerano na Sudani y'Epfo. Byinjiye rero mu biganiro kugira ngo hagire abimukira aba Palestine bagomba kwinjira muri ubu burasirazuba bwa Afrika, abaturage baturutse mu mujyi wa Gaza. Ndaje rero tugende tubyinjamo 5 kwa 5 ndani kwa ndani byifashe gute, byose tujye kugenda tubicangamura kabisa kugira murusha kugenda amusobanukirwa akantu ku kandi kubikomeje kugenda bivugwa mu bihugu bigiye bitandukanye. Perezida w'Uburusiya rero Vladimir Putin ku itariki 15 ubwo ni ku munsi w'ejo Kanama yagire uruzinduko rw'amateka muri leta ya Alaska muri Amerika nyuma y'igihe kirekire. Vladimir Putin perezida w'Uburusiya yaragizwe igicibwa muri leta zunze ubumwe za Amerika. Byose rero tujye kugenda tubiva muzingo 5 kwa 5 kabisa. Wowe niza umwanya wawe, unize igihe cyawe ahasigaye, byose turusha kugenda tubicamura kabisa 5 kwa 5. Ese wabanje kuzamura subscribe cyangwa nurayizamura? Ndagira ngo ubanze uzamure subscribe kugira ngo unyereke niba turi kumwe, kugira ngo nyamuna ubanze
unyereke ko turi kumwe kugira ngo urukundo rwawe mbanze ndubone kabisa nanjye ndusha kugenda mbana namwe gatanu ku kane. Dr. Kazimiri Bizimungu, minisitiri w'ubuzima muri guverinoma ya Juvenal Habyarimana mu 1994 Mata, yapfuye ejo kuwa gatano afite imyaka 74. Yabaga mu gihugu cya Ghana kuva muri 2016. Bizimungu nguko rero namwe makuru tugomba kugenda tubagezaho tano kwa tano ndani kwa ndani kabisa, twimatatura dukubitira ikinyoma ahagaragara. Ndagira ngo uzamure subscribe yawe wowe aho uri hose, ndagira ngo ubanze uzamure subscribe yawe unyereke ko turi kumwe tano kwa tano, asige nanjye ndusho kugenda nibanira namwe kabisa gatano ku kandi, kugira ngo ndusho kugenda mbabwira ati nyagasani Imana nakomeze abane nama. Twese cyane rero dore dufite umwanya mutoya turera mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amwe makuru amaze kugenda atugeraho kuri aya masaha mu mujyi wa Uvira, mu mujyi mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyepfo, mujyi wa kabiri ukurikira Bukavu. Uyu mujyi wongeye gufatirwamo intwaro ziremereye cyane. Intwaro zafatiwe ahantu hitwa Bibangwa abantu muhazi mutubwire kabisa ahantu hafatiwe ngo intwaro zo mu bwoko bwa AK47. Vugwa yuko rero izi mbunda zinjijwe muri aka gace ka Uvira n'abasirikare ba FARDC 5 baherutse gutabwa muri yombi n'igisirikare cya FLNB ndetse na Wazalendo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ya muri Uvira. Ibi rero ni bimwe mu bikomeje kugenda bivugwa yuko abarwanyi ba M23 bashaka bafite aba FARDC bakomeje gukoresha mu kwinjiza ibikoresho muri aka gace ka Uvira. M23 ikomeje kwiga amaco ya kigarwa, nyamara byaranze bitewe n'igisirikare cya FLNB, Wazalendo ndetse n'ubumwe bashyize hamwe hagati yabo bombi. Munyemerere rero tunyarukire ahantu hitwa Mwenga muri aka gace kitwa Ruwindi. Biravugwa yuko hafatiwe matekwa za M23 ndetse n'abatwirwaneho abasirikare 6 bakaba bafatiwe muri aka gace ka Ruwindi gaherereye muri Mwenga. Aba basirikare rero bikaba bivugwa yuko ngo bari bagiye ahantu hitwa Kitoga. Amaye nka data ni ibintu bikomeye cyane nyamuna. M23 ikaba ikomeje gukoresha amanyanga yose ngire ko yakwinjira ahantu hitwa Uvira, gusa byaranze. Koalisiyo y'ingabo z'abarundi yababereye ibamba, yababereye amenyo ya ruguru. Aba rero 6 bakaba bafatiwe ahantu hitwa Ruwindi, bafashwe matekwa rwose nta numwe urashe, baguye muri koalisiyo y'ingabo z'abarundi z'abashingarahe ndetse na Wazalendo, VDP Wazalendo simusi muri aka gace ka Ruwindi. Ubu magingwa ya amwe makuru ari guturukayo biravugwa yuko ngo bamaze kugera ahitwa muri Uvira, bamaze gutwarwa muri Uvira mu mfungwa za M23 bafite hano muri Uvira. Ngaye nguko rero ntamwe mu makuru akomeye cyane. Andi makuru rero akomeye cyane Bukavu tombe twaherutse tubohereza amwe mu video Wazalendo yifotoye iri mu mujyi wa Bukavu. Ndagira ngo mbabwire magingwa ya agace kitwa Panzi. Magingwa ya kagace biravugwa ko kamaze kwinjiramo Wazalendo. Amaye nka data. Ubu magingwa amwe makuru amaze kugenda atugeraho gasopo ngo kuri M23 muri aka gace ka Panzi. Wazalendo yamaze kubwira abaturage bahereye muri aka gace ka Panzi byimazeyo muri Bukavu ati isamo yamuve mu muhanda kuko wagiye gukwaka umuriro. Amaye nka data, amaye nka we. Ibintu birakomeye cyane rero, murumva ko icyitwa Wazalendo yamaze kwisiga insenda ifatanyije n'igisirikare cy'abarundi abashingarahe. Ubu ndakubwira ko Bukavu magingo yaburetse kuba M23 isigaye ku izina ryo ko yarafashe mu mujyi rwagati agace kari strategique. Iyi Bukavu yamaje kugotwa n'ikintu cyitwa Wazalendo FDNB. Igikoresho cyamaze kuzamuka ahitwa muri Panzi. Amwe ma video ndaje ngende nyabagezaho ama video ateye ubwoba. Ibikoresho byamaze kwinjira no muri Panzi hafi y'ibitaro bya Panzi. Nyamuna abariyo mutubwira uko byifashe, mutubwire nyamuna. Ibintu birakomeye cyane nyamuna, ibintu nago byoroshye. Reka mbasabire kuzamura subscribe zanyu, ndabona iminota imfashe. Reka mbifurize kugumya kugubwa neza. Reka mbasabire amahoro y'Imana y'imigisha nibikomeze kubana namwe, mukomeze muronke kandi mukomeze kugubwa neza.